Bio je to jedan sasvim običan, sunčan dan u velikoj zelenoj šumi. Naš drugar Meda se protegnuo, protrljao oči, čuo čudan zvuk. To je bio njegov stomak. Dobro jutro, novi dan. Baš sam gladan. Njam, njam, njam. Uzeo je svoj štap i polako krenuo stazom koja vodi do bistra. Plave reke, idem sada ja do reke, da ulovim ribe neke. Razmišljao je, već zamišljajući ukusan ručak. Ali kada je stigao, ugledao je nešto neverovatno. Ribe nisu samo plivale, one su plesale, skakutale su po vodi, prskale se i jurile pod sunčevim zracima. Meda je zastao, gledao ih je kako se igraju. Slobodne i srećne, kako divan prizor. U tom trenutku Meda je shvatio, mnogo je lepše imati prijatelje za igru nego ribu za večeru. Spustio je štap, nasmejao se od srca i Pelius uskočio je u vodu da se brčka sa svojim novim drugarima. Jer najlepši trenuci su oni koje podelimo sa drugima. Dobro jutro, novi dan, baš sam gladan, njam, njam, njam. Idem sada ja do reke da ulovim ribe neke. Pljus, pljus, šta to bi? Evo ribe, 1, 2, 3. Levo, desno, bijeli san, smeška se Meda, divan dan. Ribe srećne skaču svud, gleda Meda, nema kud. Prošlo je sad vreme ručka, Meda skoči da se brčka. Pljus, pljus, šta to bi? Bešte ribe, 1, 2, 3. Levo, desno, jeli san, smeška se Meda, divan dan. Splash, splash, what a wish, bear is looking for a fish. One jumps left, one jumps right, bear just laughs, oh what a sight. Pljus, pljus, šta to bi? Bešte ribe, 1, 2, 3.